namusaba ko twaba nk'inshuti ye nkamwegera nkamuba hafi. Shani The Ben tu. Reka tugusuze cyane ukomeje kurukurikira kuri Kajumiro TV aho uri hose wumva ururimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda. Tugushimire cyane nawe kan subscribe, share, comment, like aho uri hose hano mu Rwanda, mu bihugu by'abaturanyi UGTZ, DRC, Burundi, Afrika, Amerika, Burayi, Asia na Oceania. Na utaraka na subscribe tugushishikarize kuyikanda kugira ngo dukurikira 5 kuri 5 ibiganiro byacu birabandanya. Kuri kamera za Kajumiro TV dufite umusore ukemeze neza, Black is beautiful, umutumirwa wacu w'umunsi. Reka dutangire tumusuze atwibwira yibwira bakurikiye Kajumiro TV tukomeze tuganira. Musore bimeze bitese? Naribi Amakuru ni meza. None tangira bakwita gute amazina yawe? Gihayima. Gihayima, izina Gihayima ese na mazina y'ababyeyi cyangwa harahandi urikomora? Araha rikomoka nko mu banuza mu bakinyi ba filime. Dutangire tukubaza Gihayima, umurwa mukuru w'u Rwanda witwa gute? Burambira. Umurwa mukuru wa Korea y'Epfo bawita gute? Nyagatare. Nowe muhanzi w'umunyarwanda ukunda cyane wiyumvamo w'ibihe byose kuri wowe? Kirisizi. Niyo ndirimbo ye yakadasohoka uhoza ku mutima? Sokoma. Waturirimbiraho tukabyumva? Mvuge cyane nda. Ngo nsanze nkunda umuntu nazi, ngo nsanze nkunda umuntu namenye, ona nasikosa. Iyo ngiyo niyo moza ku mutima cyane. Uhuye na Chris Easy wamusaba iki? Namusaba ko twaba nk'inshuti ye nkamwegera nkamuba hafi. Urukundo rwa Pamela na The Ben imibanire yabo uyibona ute? Mba mbona ari ibisanzwe nabirenze. The Ben ubwo yakwibutse mu karere ka Musanze akora igitaramo akaza kwifotoranya n'abafana, harimo umufana umwe bamwita Kwizera Emerine, baje gusebya The Ben mbere y'itangazamakuru no kuri murandasi ko yamukuruye ikariso. Wowe ubivuga iki? Mba mbona byose hari ibintu birenze bikaze birimo. Wapi ibyo nge nta kibazo nabigiraho tu. Biriya bintu byaracaracaye kuri murandasi, iriya video wowe wabonaga ari ukuri? Oya, wabonaga ari ugusebya The Ben gusa? nabonaga ari ukumusebya. Bruce Melody na The Ben ninde ubona urenze undi? Shani The Ben tu. The Ben arenze Itayiwacu Bruce Melody. We ubibonera kuki? Ni ikihe kibigaragaza? Kukihe? Yeah. Ku miririmbire, ku myitwarire. Muri hip hop y'u Rwanda nuwe muraperi ubona w'umwami urenza abandi? Urenza abandi? Navuga Kari Bushari. Bushari ubona ari igitangaza ndetse akomeje kwesa imihigo no kuba umuntu wakadasohoka kuri wowe? Ni iyihe alubumu ye y'ibihe byose itajya ibura mu kabati kawe? Alubumu ibihe 7 nge mu kabati kanjye hahoramo nk'ibintu by'inuza by'inzoga, ibintu by'imbuto. None intambara ya Ukraine ndetse n'Uburusiya nuwe ubona uzayitsinda? Nge mba mbona nuza Ukraine izatsinda.
umurwa mukuru wa Congo Brazzaville witwa gute? Mu Ndarama, witwa Ndarama. Umurwa mukuru wa Congo Kinshasa witwa gute? Burambira. Umukobwa mwiza kuri wowe aba ameze ate? Umukobwa mwiza kuri wowe aba ameze ate? Ni umukobwa uba ufite imibiri yombi, atirata cyane, afite na nyashi nyine. Umukobwa mwiza ku isura n'umwiza ku mutima, we wakwemera uwuhe? Umwiza ku isura tu. Niwe ukwica? Akabazo ka nyuma. Iyo ubyutse ukunda kurya iki? Iyo mbyutse? Ubundi njyewe iyo mbyutse ntabwo njya mbyukira ku biryo, ninywera inzoga tu. Breakfast yawe ni inzoga? Ni ryari uheruka gukubita umugore mwashakanye? Nawe mfite. Ni ryari uheruka guca inyuma umukunzi wawe? Ibyo ngibyo ejo. Ni ryari watakaje ubumanzi bwawe? Wapi? Ni ikihe kintu wakoze ukiri umwana utazibagirwa? Ikintu nakoze? Kunyara ku buriri. Ni ikihe kintu wakoze wicuza? Nicuza? Kutiga. Uramutse umenye ko Imana iri buguhamagare ejo, uyu munsi wakora iki? Nakiyahura. Dusezera abantu abari badukurikiye kuri Kajumiro TV, turabashimiye. Aha niho dusoreje ikiganiro cyacu. Ibiganiro bya Kajumiro TV nakagaruka, mukomeze mudushyigikire mukanda subscribe, share, comment na like kuri Kajumiro TV. Murakoze. And share and comment.